أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا خينا kanneen addunyaa mararra teessanii kanneen amantaa islaamaa hordoftan baga guyyaa guddaa guyyaa kabajamaa guyyaa jaalatamaa rabbiin gartee guyyaa hundarra caalchise guyyaa iidul adhaa yookaan guyyaa iid arafaa ayyaana guddaa kana baga itti geenye baga itti geessan isiniin jenna. Guyyaa arraan tanaa iida sababeeffachuudhaan godina Harargee bahaa magaalaa Harar mana obboleessa keenyaa Faamii Abraahimitti sagantaa iidaa kan gaggeessaa jirru ta'a. Iiddi baranaa gaa iida bara 1445 haala kanaan miidhagdee kan isin bira geessu ta'a. Akkuma sagantaaleen keenya wal duraa duubaan toora miidiyaa keenyarraan sagantaaleen buhaartee adda addaa babbareedduun isin bira gahaa jirtutti ammaas gaa sagantaa sanirra shaajattu tan sanirra miidhagdu qabannee keessummoota gurguddaa hayyoota munashidoota shabaabota babbareedaa gurguddaa biiti qabdu qabannee isin dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti gaa an kan isin waliin turu Faamii Abdallaati kan na cinatti argamu obboleessa kiyya Ibraahim Abdallaati. Meegaa innis isin irratti haa salaammatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة إيجا حواسا كينيا ورين منا خنا كيس ولين جرو في أكسمال لي دعوة توتا كينيا ورين إدلا الدنيا دار دويدة تشيكو باجراتن بقى جراتني جويا إيد الأدها إيدك الماء شو داني سافان رمت إيدك الماء بقى جيساني أكو مبليس خيا فامين ننجي بقى ولمانو جينيا قا خيس موتا كينيا كونو أسكيسا غانم هدو تجرى قرتي ورق الله فردا تك أقودا خاريد سكرينا كخياتي في حكا لكك أو حكا شيء أبدوشي هدو الأولين جراران تنا إن شاء الله منا أبوليس كينيا فامي ترجمنا خانو مقا سجنتان إتي أنتو أكو مسجنتان لك تداوتشانا منياتو حقوفو في الرخنيان نسلاوي جرا خنافو تورتين كيسن نولين حاترون سنين جاء قبين إتي أنو قرانا سجنتا خنا فتا Asumaanu eegaa sagantaan quraanaan eegaltu bareeddudha. Akkuma ammoo asumaanu eenyu quraanaan nu afeerta. قرآن رب العزات سجنتات يقول في داخلها التخينية جوني بننا أبوليس خينيا بداسا ميجا قرآن رب العزات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج أو اعتمر فلا جناح عليه فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا قرآن رب العزات سجنتا خينيا بننجر خلاص إن سجنتا بوهرتي لي أجائبا سجنتا دعوة في الدعاء كسم اللي دام سجويا إذا في كيس كمان جويا إذا دعوة اللي ندو أكسي خطبان جنا مخاناتو لكت تجيها إن شاء الله ميجا وانتأنا. hayyeega obboleessa keenya kan quraanaa nuu ban egaa ayaata ajaa'ibaa kan waa'ee hajjiidhaa dubbatu waa hedduu dubbatu sodaa rabbii dubbatuun nuu eegalee jazaakumullahu khayran quraana isaatis kadunyaa akhiratti shafaa isaa ta'u rabbi isaa godhu egaa guddumarraa gad eegalanii eega qaban wayyuma qabuu gaariidha nu keessaa ganaman guddaa gabbata mul'atu ni arkanii isaanu akkasiga gubbumaa gad eegalla insha Allah namni nu cinatti argamu kan ammaan tan isin afeeru yaanu insha Allah Sheikh Abdullah Muumin Hajjaanini maqaa kanaas bakka irraa fidanii hima namaga imaama duraanii kaarramillee qofallee yoo ta'e yeroo ammaan tana bulchiinsa dhimma islaamaa ta'uudhaan oromiyaa tan guutuu gaaboo ol qabee utubaa ta'ee sossoosu jiruudha inshaallah nama gaa kaarramillee hoomishteen was baaftee har'aan tana gaa sagantaa idaa waliin gaggeessuu irratti argamna anga kan jee isaan afeeruu na xulfaataa kallattumaan sagantaa kara isaanii san dabarsinaa Sheikh Abdullah Muuminaati wajjin turtii gaarii gaaboo Inumaatu ga magaalatti lolba udeemaa malee sugujjumaan dhabuu deemaa malee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أبلين كينيا خن كلا الدنيا وطور جدا خمنا خنا وجين جرو هندومان كيسنو دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكنجا سلام تما إسن دي بيفتنو بيا إدانو إنتي. وصور أن بقى سنينجي يوم بعد إله مكان كيسنو نما ملتا دوران درسني بيا ربين نوف قده ربين كبجار الدنيا تنا خيستي نوف الدنيا رانك أجر نمني من مسلمان الدنيا رابط إتين guyyaa ayyaanaatiin kabajatu gurguddaan lama harabbi haraanu godhe tokko yooma hajji akbar janiin guyyaa guddaa san jijjiirarra hajji maal iida wareega kafaltu iida fidaa baaftu harabbiin subhaanahu wa ta'ala seenaa bareedduu أبو خنجر بيت أبا إبراهيم نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد خنجر قام خنجر تاسو أبا إبراهيم لين جانو كذا كذا أبغى قد خنجرتي لكن نبي عليه الصلاة والسلام نبي يوتا معركة كم نقول قدرة قجاء إن علم إسا ربي فويك قجاء الله أكبر أبو درا درسي بقرب بيجي خنا يسنجي الحمد لله رمبان وجيجي روندي خيزانو بقرب بيجول بقرب يسنجي إتقان سونغا جالن كينيا خنين الدنيا ربك أداجتن خن جمانا خن إدو بركة فهمتوسني لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ورجع صنقا رب الرعاقب والله وإن لم نكن هناك لبينا نحن كمان إن شاء الله مثل اللي نتنين جو إسان اللي بيجان أساني كنا الله يجب دو سنبرت جاتني جران ويأخذنا فلا هنو تنوف أسيتي إيداهم إساواني داهم جمرات خاني خان كرا طوافة إفادة جاو خان متاها دور أوريك خبرون بيجان الله جب دوكي رب الرعاقب آمين بغر بيسانينجي آمين إسنين بغر سنينجي آمين ما تي تينير راقافني هادو تمانا خينيا هادا بنا خينيا جولي تينيا جالن كينيا صاحبن كينيا هندر رانقامني أسومان كنين بغر بيسنينجي جو سجتون واندن دامي مكاكي جالسين تديما إن شاء الله دابتا خينيا خينيا تكوس هداية الإنسان جولي جمع خينيا تكو بغر بيسنينجي جان الله نبي تنغا بغر هداية الإنسان هذا منا تاسيتني هداية الإنسان نجوادا هذا منا خينيا هذا بيا ديني بغر بيسنينجي
akkasuma jammaas ijoollees jaallan keenya kan magaalaa keenya keessatti argamanii bikka hundatti argaman. Abbaa Gaayyoo yatiima akkanatti hin guddadheen qabu na duraati. Achuurra bira mataa godhuu fi yaa salaam guyyaan gaa guyyaa gammachuuti tanaaf gaa waa takka takka keessatti dabarsane. Eegaan baga rabbi isiniin geejjee baleen kiyya ani maqaan kiyya kan dhalootaa. ها ورنا باسه عبد السلام ابراهيم ادمي بروج الراج الله اكبر ور بروج الراج عبد الله مؤمن اخو يسالفه عبد الله مؤمن اخو سيفين تجديب الا انه نمني غيا كتماره جين كتا والله توست بكاتم اكاسيتي دوبا حوغا مكان ابون كان ناباسو اي جولم بانك قران اي كنيتين قرآن سنين لنا نائبي بقوله واحد كنا ربيه. سألت تمي أسمانه. بكرين ترى دعند برو جارا أردت في أنني أنا غورو غوتوتي. الله أكبر. بكرين أما جرا دمو مقالة خارج ملتي. أكن. ونين أما دلو جرمو. درمانو غما جمع تسلاماتني. أكن درانو بابا. درانو بك إرادينا في الرامل لا تنجو. أكن. خارج أبداً كيف في الرامل لا تنجو. أكن. درمانو بك دينا في الرأي جنيني. نوتين سوني كاركارا جرا. نانو جرا جماعة جنا كفايف خشرة بات. في كاركارا هيد بيدرجا. جابسي. أكاسيتي. بقدر بسنينجه. مكان كي يجا خدلوتا سنجني. إيجان دراسما ديمه. أرياس نهاده. وابره شيخ مالك تدق شيخ عبد السلام النبي خان ويسان قفا غابا صدفا لينجي هوغا لما ربنا لينجي سدا سنكر في فينا كان نولاريه زمن تاريخ نهين الرام فن ما سلطنيا عجائبات ربنا لك خمسه خدر ابا عجائباتي بارك ما في سدد كورة توبيانت أبصم كيرو فيك أردا سينا تكا بيجتنا جيرتي كاني بيتنا. أكنا مره. غافتين يا سنة. غافتين ما يكمي من أبدي تين يا تين تين يجي نقطة ركوا أبغى. غاف كنا هرخي وان كنا تنبأ خير تدبر. غافتن تاتي بركم الله ما في سديتي سامبو تاتي بيتي فينشلي تاه يا إن غير مقالة تنجسني تتاتي أني يروح أنا مسجد جالس يجري مسجد خارج من لهنا خوري مسجداتي مسجد خيزتي خورين ما إسلام يروسني تدور على بش ورا على بش كل جاي خاصة مجا جولة تيجي جبتو براتو تنتي جافسن برسي ساجي مسجد نجارة جست مجا تكشر على دربي أكاد مجال صندوق جامعتي يروسني غريغرين سنتات كان ديرا كهانيرا شوبر بانان تيم جواب صاد ديم نواتاتم أكاد تأشر تاتي سنين غندي بيتي دركيم جتة ريراس باني بوريسيل لندوه مناهدات نمني له وريجامي براتورني له وريجامي تاتي نام تون تاتي جافسن إسني موتما بيجك جولة بيتي إيسا رجيسي إيسا تكوما غالان سن تكوما بيت إيسا تكوما هومه إيسا كن تكوما نوبوباسه جاني وري يادي كغافتني سكة نكى أشين ده فغافر راعي دونو أبصون غوسة جدتي غافتني مال تاده ده سني فالما جوني نيرتلا روحه تاني فالما جوني نيرت ديرب باني فالما جوني نيرت صدر كوما إسيتين ديمو بيخوكتا ده سني بهون إنجفنا ده ساد لولو جتو بده يسون أكلتي ناسي ده يسيجو وقتو بمباير نكندويت خرابين ده مega خراب في فيلم ده مه سلا كنا قفيلني أنا أولين جلتي نوتي أكثر ربين مدنا باية ركوا باية بيرن دبرسه على كل حال فين لك فين وقان لك أفانا ما راتي سنبيه أفانا ما راتي بوتا ما لقاس نقاب أتي ما لقا بوتا نما سنبيه نما بوتا ما قالا سنبيه دكان ميك سنتم دكان ميك أخباية دمني إسلام يروسني نحن كشور كيس جي ورقة منا مرتين در واجنا لجيني قدنا وندر نرب باسني أكيد دو جرت تسوات مكان كتاو جاني لفسين سرك لفسين نرك نمتيجا لبو نمنيجا جال الفايبن كيني دكان خاين دبل أكثر ربي قال دبين دير توداتي أنا خايف تجيباني يرو خنا ganda tokko jira mallee jirani baga rabbi isin ingeen jaane saahiba giyorre finne jiran ziidani fi saahiban isaat joolleen adiir ta'uuf Jamaluddin fi Jamma Makadir janiti jirti joolleen taatiin hamma himuu deemtu mudanna maqaa kana achirraa kaati achirraa kaati
kutaa kudha lama fatanaa yeroo geessu. Gandini nan dhaqee yeroo san xiqqoo shachi bubulu nan beekanii hoggaan dhaqee anaa rakkataa gandi san na simatee biratti na qubsi na teessise waliin beeynu sanaa odullee. Akkanuma gaa nama islaamaan nama Oromoo ta'e eeganu goleeyanii. Miskin koo taatanii mingaa guyyaan guyyaa idaa. Anteena guyyumaan imanuu arra kaayi. Elaa jiru wanti guyyumaan imanuu yaasii keenya arra akkasi tanaafin himuu deema. Maqaan kun bikirraa ka'u ta'u kana haati mana sanii gandi sun na kabajanii qicallotti na akka gaa nama diin tokkotti akka nama obboleessi nama qabanii tokkotti na keessumeessan hogguu kana. Da'iifa isin garaa qabdi. Haati mana sanii. Da'iifa jaan sosoon dandeessu yeroo kana. Hoggaa kana akkija abbaan mana isin kun isin. Fatanaan guyyaan kun ni yaadadha guyyaa arbaati. Guyyaa arbaa bar fatanaan isiniina jedhanii. Tamaale. Taa kutaa kudha lama. Ja'an. Silkiin qabu anis waan addunyaatti jiru waan qabu. Anti yannabaasii malee. Ammoo hiriiroo achi ol yeellaniin qaba gaafa yeroo kana rabbalizaan waggaa rakkatte waay waachuullee si feesu eemas kolmatti goota ati waa biraa qabaachuu si feesu warra isa biraa waa qabu rabbi nu haa warra isa biraa waa dalagate ikhlaasa biraa qabu rabbi nu haa akkati gaataateen ammoo mudachuu ta'e sun abbaan manaa akkumaan ta'e waan duuba fatanamuu hin danda'u jetteen. Fatana nanda nan kuno lan nam tijanan rabbi qad fatana dabar sijin ka yijin Allahu akbar yoken tan firarina ya bolu san sena ci la hofan akasitti fatana bakati aram tun qabdu fatana nin dabar sanje nin jiran je ay akami jijit jima wayana la je jima hada ko jima dibba kana min fenne jir habashan hay inni abbaan mana jimaa qabaa baala ma qopheessee gaafa ka yaadanin tichi bawdi ma war akasitti bika kophaa daawiyyaa kophaa ta kana geesse dhaqee guyyaa khamisaa guyyaa arbaatis taa'ee kadhachaa oolee zikrii godhee kophaa biqiltuu kana geenyetti itti bulee halkan kaniin rafee khamisaas itti oolee manni naggee jimmataas itti oolee dilasilletti wayi waanne maan taa'ee naa yaadda jiru qalbiin ammoo gaafa tanaa ni dabarsitu rabbiin hanganu. Yeroon jimmata gahee jimmata oolee jummaa salaanni booda akli akkasittiin gargara as ba'ee mucayyoo yoomi si dabarsuu wayyaadha manguddummaa harkadhee rabbiin si ni dabarsa yoomi dabarsina yoomi si dabarsuu wayyaa jee illaa ku jeenoo malee rabbiirraa waan fudhatanii ni muradhee hin muree jee namtichi kanaan na qabate irraa ni muraa gaa jala mureetiin jira akkasittiin gaa ka'ee baatii takka yoo goone iida wala dhufa yeroo san malee ni yaadata. Iida rafaati. Iida kanaati wala dhufa. Ta'u tanaafuu kam ta'u qaba. Hanga ji'a sadii takka illee taatu. Hanga takka yeroo hin beekamne achi suqamnaan jee jechuudha. Wallahi guyyaa jimmata oollee galgala. Ganama guyyaa kana amma ganama akkanni jeetiin ganama jimmataatis gammadii duubatti ciisi jeensi tanaan dabarte. Haaya jetteetu gaasinis ta'e. Saftii kana hoggaa oollettumaan oolee malee galgala alada juwaar fatanaa baasee jedhaniin. Yaaboo ibiddumaan naan qabatee maal yoo taabbaatudha. Juwaari bataniin an guyyaa sadii as taa'ee rabbi kadhadhee binji jiiree jechuun jiru juwaari yaari jettanii jeetiin ijoollee loleen jechuudha. Awwa shayinii fi mataa nama jaalladhiin osoo dhiyeessee jaalladha. Ati juwaar baasuun tu si aarsite? Inda aarsite anaa baatu jira kanaa kadhatee rabbi jiru dalagatiin dura balleessu jira dalagaa warri laataa jiru dura balleessu qaaree na dorgu deemti. Sanii fi biraa lolee anaa baasu jeen amma gaa guyyaa aadaa galgala aladaa kana mee fatanaan baateedhaan sagaleen deddeemte anaa silkiin qabne anaa intarneeta kuban qabne anaa yaa rabbi fatanaa tana dabarsi micayyoo tana kanan beeyne kanatti kana goote ganti kune yaa rabbi kun sakata yeni ganti kana yoo narraa dabarsi yaa rabbi kadhachuu jiru fatanaan dabartee juwaar baasee jedhanii himani akkami juwaar baasee tan anaatiitu rabbiin waan tanaan biseechuu jira hin je Akkana. achiin baasee illee naan hin dhufne ni naareen siin jeekus Dalagaatii jala maa kanitanii? akkasuma namu cal waliin je ganama aladaa mootummaan yeroo san jiru gabbayeeti fatanaan hin baane sobaan jirtii je eeni jirti Amma خلينا كذا ربي قدمون ما جينا إيه ثانيين والله تلتجينا والله نيجي جبدات بعد إن جرت وطنان ربي نرى دبر سيرين جرم جو طماعة قصدي جنما
galgala ganama isin na gobulle Ah. waan ni dhufte bakinan kaalte bikka barnoota sani kun fatanaan ni jirti ya sheekha dumono ma jirtu qabatan wallahi ni dayta mali yaqiinu man qaba wan sidi absu numa dayta mali fatanam tooti haq duma mar kono qota ni garta deni haq yaqiinu ni rafa ma shakka kan qabo go ati fatanamte awli shahada ala takarrareti islam wa mali abu wa islam ma di rahma wa ni tinin biha وأنا جيني بيغا جغيت تاني إني بيغو تاني أنا اللي بيغو نتيمة rabbiin beeku خدين بيغو ندبر سايك إما تنكبرو ugaa jirtu walitti himtan إيه تيمة بيغو يسني بيغو تايمة آه. بيغو قمالي كواني بيغو خاتي تاس ربي غيا بيجو بيغو أنا راي رزا ajaa'ibaa أكاسيتي haya gana مسلينا وقاسين كنت مهم جاي أي كمان بنو سامتيون آه. زي فم مسلي وجه haya يا أبو خنو قاسين كلنا راغورني لكن مثلا أنت مالي فتنم توتر مديا ibdu badeemin qabdu إنجيل تقولهم haya dhayitee duba Naitee waggaa isaan dhaqanii qabxii afurmoo kana Ingiliffaa eegalan. ha Fatanaan haftee jirti yeroon beeyni dabarfamtee jirti galaa jedhaniin. Allahu allahu akbar akkasitti fatanaa san naatu rabbi kadhatee baasee jaataniiti yaa jeetiin madde ati dhugumaan jaataniitee jedhanii Ah. Abdullaa Muuminaa naa baase. abdullah mu'mina allahu Abdullaa akbar Muuminaa seenaan saakanaa Ah. achirra bahee takkanaati gaa. maashaallah maasha attiin abdullah mu'mina sidam Akkasii Abdullaa Muuminaa ammaan argi baadiyyaa ulamaa biittee nyaga maqaa ishee Abdusalaan daran Abdullaa keenyin fayyadamu Abdullaa Muuminaa. lakkoomsi namni akkatti si qabatullee abdullah mu'mina Abdullaa damu Muuminaa ta'e. miidiyaarratti itti beekamtis akkasuma Eewwa miidiyaarratti sanumaaniin beekama. Sababaan ammoo rabbiin du'aa isa naa qeebalu. Eegas booda takkataniitti dabalu irraa gabaabsuun kiyya haye gaafa jawaarfaan galan haye fatanaa sun waan inni itti laffeete itti gurra katteen jeen. ismaanu Akkasitti innilleen lakkii barja rabbiin oguu waa takka dalaguu deemu nama hedduutti laaffaasisee tokkotti waamsisaanaan jee. dhugaa jirtu harke Wasirriidhaan jee nama akkasitti. Kanaafuu kana fakkaata. Asumaanuma. Warra bareedduu dubbisnaa godha. amiin amiin Du'aa itti jetanii gaafa maaragii itti fuudhe PhDdhaan itti fuudhe PhD'n itti fuudhe akkana war Abdullaa Muuminaa du'aa isa rabbi naa qabale sababa Allahu sanii naa Akbar. jaanii Ayyee. rabbi sinii haa qabalu rabbi sinii haa qabalu hiita keenya nurraa haa qabalu Abdullah Muuminaa maa jaaniin jee namni hundi rakkachaa jira arraba guma dhaga'anii. akkana shee abdus keenya qaba. Gaafii tana maaliif jaaniin jee namni nama hundaa galtee irra iba gufarraa hiiti. Ati maanni addaa rabbi nu haa qabalu rabbi nu haa qabalu warra bareedduu rabbi sinaa godha warra iida rabbiin irraa qeebale iida akka ummata gaggaarii dabre irraa qeebale rabbi sinaa godhu udhiyyaa teessanis udhiyyaa akka Ibraahim irraa qeebale rabbi sinaa qeebalu biyyallee biyya nagaa nu haa godhu walitti dhufaatii milkiidhaan nu haa godhu jaalala jibbansa keessa jedhe isin haa kannu waltee wal diddaan keessa jedhe isin haa kannu wal jala deeminsa ijoollee dargaggoo tanaatiin dasna godha akkana xiqqeenya wal jala namni ka ilmi jala nafni rabbi sinaa godhu akkasitti waa sadiinu isin haa kannu يا ربي ملكي جمع يا مولا ملكي جمع ملكي تدري ولدا تنعبن زلالة يا ربي ملكي جول يا مولا ملكي جول ملكي تدري ولدا تنعبن زلالة ملكي تدري ولدا tan dhaabbanne zalaalamatti abbootiin gawarra nashiidaa as jiranii ani moggotti nagaara lallalladhee lallaallee naa jechaas akkasitti taa'ati diriin adda rabbi isin haa ta'u yeroo kan waliin irra deebine insha Allah. galatama tole egaa inshaallah sheeka keenya shee Abdullaa Muuminaa hedduu galatoomaa ulfaadha jennaan asumaan illee ibsa maqaa isaaniitii fi seenaa gaafa guyyaan illee hedduu nu kaasanii nu bohaarsanii du'aa isaanii illee asumaan rabbi nu haa qeebalu guyyaan guyyaa iidaati gaa kan jirru asumaan anaa fi faamilleen kunoo naaf diizaayinii miidhagina akkana wal fakkaannee ilma warra Abdallaati abbaan keenya tokko bara dhugaadha anis Ibrahim Abdallaa innis Faamii Abdallaa Obboleeyyan. sheeka keenya guddaadhaan qabnee gadhee galle akkana ammallee gaa kanuma itti aanuuni inshallah qaqallaa kiyyaa kana booda irratti jechaadha akkas fakkaataa gaamee asumaan mee maal jettan gaa isinit deebisee akkana gaa akka sagantaa teenyarraa bashannanaa buhaaraa barachaa jiran abdiidha qabna daawwattoonni keenya mee jalqabuma irrattu egaa naaf atillee maqaa keenya ibsine Abdullaa Muuminaa illee ibsee warri mana kana keessa jirulleen tokko tokko gaa maqaa isaanii qofa irraa dhageenyee walitti deebinaa jalqaba irratti obboleessa keenya irraa eegalla. Ani maqaan kiyyaa Khaliif Ahmad Muhammadiin jedhama. Iddoon itti dhaladhee gaara mul'ataa aanaa Girawa Araddaa Arab Lijaanii. Akkana. Maasha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. مكان في عادل أحمد صالح جامع بكين تلال أوروميا هرقي بها عند جرابة كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نسمع عنكو كان هذا في أبانكو نبازا إني نورمالي الأوريجينالي كذا عارف محمد مختار جامع خلين ترند بدنا هرقي بها أنا بابله زوني بزيتيمو ورقة بكجام تكتم بلده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جدا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكمو جراتا هرتا ودا وجين دلو نخي يقولنا رجبها. أنا جهجا أردا شافي ولتها بكجام تكتم. أنا ملكا بلو يشودا. بدأسا شمسو حسن جرا مكان كيله. akkana Ini sama. Orang yang aku menjamu, itu mereka kerja godin harus kita anak tulut ini. akkana Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya jalqabarratti gaa ani bakkiin itti dhaladhe Oromiyaa godina Harargee Bahaa Jabalu Zahir akkuma obboleessa kiyyee Jabalu Zahir jechuun kun gaara mul'ata. Biyya jaarraa abbaa gadaa jechuudha. Achi keessa aanaa kurfaa callee araddaa ala duroom ichittiin dhaladhe. Maqaan kiyyaas Muhammad Aliyyi Sheekh Muhammad Jaama. Kan ammoo saahiban kiyya karaa gartee sooshaal miidiyaa ol gubbaa kanaan Abuu Zarril Oromiyyii Jaama. Akkasitti dubbiin baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadeeti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عيد مبارك. بقيت كيسن ورا الراخ بريء غير ربنا وعبده. أقسمت داوتون نخين خان ميديا رانو داوت شاجر تام بقى كيسني ورا الراخ بريء غير ربنا سنعبده ورا إيدي أمت أن تتدي بتربي سناتا يسوع مكان كيا تاجو بسران جامع. godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo ganda Bakar Waaree Araddaa Ifaa Jaalalaa ganda Huseettiin Daladde maqaan kiyya Taajuu Bisraa Shukkeen Jaama kan kan keessatti argamnu mana obboleessa keenya Faamii magaalaa Harar keessatti argamna munashidootaa fi akkasuma abbaa keenya akkasumatti saahiban kiyya Ustaaz Maashaallaan saahiban kiyya qaqqaalee wajjin iida dabarsaa jirra warra irraa kabaree garee rabbiin isin haa godhu ciid mubaarakiin isin jaa. Anilleen jirrilleen himate Oromiyaa aanaa Jaarsoo Oromiyaa keessa aanaa Jaarsooti dhaloonni kiyya. Araddaa Malkaa Jabduu jaaniini. Maqaan kiyya Maashaallah Muusaati walaakin akka sooshaal miidiyaatti abbaa gammachiisa. Hayyeegaa daawwattoota keenya ijoollee teenya babbareedduu fi ustaazota keenya qaqqaaliidhaa wajjin wal bartan jennee dhabdannaa. Egaa irra hedduun isaanii warra isin duraanuu beektanii maqaa isaanii himuu baatnuusi arraan tana teessanii gaa arra eenyusa kun Sheekh Abdoo Shaliyyiiti iyyati yemoo jettanii qa eenyusa kun Sheekh Abdullaa Muuminaati eenyusa kun Sheekh Yaasin Baabbileeti eenyusa kun Ustaaza Baluu abbaa jechaa jiran kanatti ilaal ta'anii qalbiidhaan TV fi YouTube irraan waa karayyuun isin daawwachuu jiran hin baanan. Kanaafuu gaa irra hedduun keessan duraanuu maaruufa yookaan isin beekanii naafisi malee dhugaadha boo miskiina wallaahi jenna. Akkasii gaa ammaan tana inshaallah kallattumaan sagantaa teenyaa ustaaza keenya kabajamaaf jaalatamaa aalima biitituun qabdu kan ilma Sheekh Muusaa So'aalaatiin beekamu gaabo. Allahu akbar. Arraan tana gaa kan sheekni keenyaa Sheekh Muusaan So'aalaa biyyaaf oomishee as baasee akka ajaa'iba biyyattii irraa fayyadamaa jirtu har takkaanis dhimmi islaamaa karayyuunuu hawaasa tajaajilaa jiru barsiisuu fi daawaa fi hawaasa tajaajiluu keessattis eenyu jechuun keessan akkattunuma beektan. Eenyusa? Sheekh Yaasin Baabbilee jaanin. Allahu akbar. Waan takka tiimi. Haya. Oggaa Sheekh Muusaa bira jirtu. Haye. Sheekh Muusaan oggaa namatti hin diriinii Sheekh Muusaa jira. Waasi nama ibsisee. Sheekh Muusaa cinaa ceeti. Itti qaqqabaame. Hasheeniin agarrillee sheekha maaliif achi taa'e inni san jee. Waan inni hangasumatti dha. Tanaaf gaa Sheekh Yaasin Baabbilee kun yaada. Bakka irraa fidellee gaa inshaallah ni gaafanna. Akkasii gaa kallattumaan sheekha keenyaaf kannina sheekha keenya Sheekh Yaasin wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
hawaasa islaamaa kanneen miidiyaa adda addaatiin sagantaa iidaa daawwatan arragaa guyyaan iidaa guyyaa ciidul adahaa akkuma obboleeyyan kiyyaa na dura haasan guyyaa guddaa guyyaa ciida arafaa hawaasni keenya duraanuu gaa waan tole arafaadha jaanii miidiyaa akkana guyyaa ciida arafaa jirra guyyaan ciida arafaa kun ayyaamu akli wa shurbi bar guyyaa nyaataa dhugaatiiti hunooga arra magaalaa harar mana obboleessa keenya faamii ibraahim hunoo kanaggaa sagantaa miidhaayitee aklii shurbiinis lafa guutte abdullaa muuminaalleen akkanatti gaxeegu jireetti abdooshi itti jiraa fuudhu jirta akkasitti gaa salaamtaa isin irraanfanne hawaasa keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ifi maanis ni jirti gaarree ani maqaan kiyya akkuma jaan yaasiin muhammad abdurrahmaani sheekallee gaammaduroon keenya mata manguddoodhaan sheeka jenisa lakki tankee ballo iddoon dhaloota kiyyaa anaa jaarsoo araddaa waltahii ganda qarsaa jaamuttiin dhaladhe ammoo jiraata magaalaa baabbilee araddaa sheekabdi Baabbil amma gaara baabbileeti. Baabbilee tunis biyya adeera keenyaatitti galle. Gaara gubbadhaatti gaara jala kana. Gaara honoroos ni ta'a. Irraa as ikkana. Achi guddanne gaa'ii amma immoo jiraataa magaalaa baabbileeti amma warra baabbilee biyya arbaan beektanii. Seenaa arbaa isiniimu. Seenaa arbaa isiniimu. Meebee takkuma xiqqoo takkaan isiniimu. Harbadha kantu meesli jireettanii sunis ni gaafanna. Anis takkaan isiniima. Guyyaan gaa guyyaa iidaa. Guyyaa bashannanaa. Guyyaa fuula guuraniimi. Akka isin fuulan guur. Guyyaa tokkummaati. Arra gaamsuun hundi alamarraa tokkomee jiraami. Rabbi nu haa tokkoom. Gaafa kakaan jaan arbi kun seenaan isaa akkitti biyya teenya tana dhufee asii hafe arba tokko Faransaa irraa bitanii fidan jaan korma hogguu fidan harargee tana kaayanii ooyiruu hunda deemee nyaata jaan harargeen tiyya kaalellaayiidha hogguu ooyiruu nyaate aboo arba kana walii gallee muummicha ministeeraa bira deemnee nurraaduu qabaa jaan kan inni himannuu jaan نتانغا كارتين يوخانتي نهاساواني إنيو هادوباتو جان عبد الله مؤمن هادوباتو جان عبد الله خا أكاجي أما غاهو مؤمن منستيرا بيردي إيه أنا كنينجو هاجمو مؤمن منستيرا نوتي هرر غيرادوف وني دوف نيف أربي خون سنينجا Ajeefamu qabaduu qabajaa ajee. Horee jaarrate. Ni dhaqangaa yoo dhaqan Abdullaa Muuminaa muummicha ministeeraa bira dhaabbatee kabajamoo muummicha ministeeraa harargee irraa dhufe haajaan teenya. Arbee hoonje calbiiti. Arbee hoon cal. Arbee hoon cal. Mindinnaw. Arba mindinnaw jeen kama muummicha ministeeraa. Warra mindinnaw suni bar. Habajamoo muummicha ministeeraa arbi hundutti qaatee hormaa tokko dhaltuu nuti dhuftee nu horuu qabayye. Nu horuu qabaa. Maasi jalausan. Haanuu heddummaatu bahe mombaan. Silaani du'a. Tanaafuu gaa guyyaan iidaa afaan tuultanii cal jettanii taa'ina. Seeqaa namni gadi kanuma afaan dhaabee ta'a. Kanamni aarsii hokom taree. Anaa si aarse? Lakkii namni kanamni aarsii nyaata. Kanamni aarsee sarara? Arra dirqiin. Araarama. Guyya dhiifama walii godhani. Guyya sonoo deemu magaalaallee koflu. Heesaawoo haadha manaatiin ilmaaniin ollaan. Naatillee nasiin kana aaratti walii qabnu dhiifamaa jennu dura. Afauna. Maal sindi? Waan jedhe. Umaan jedhe anumaaf seetu diisaa. Kanaafuu gaa isin hundinuu haadha manaa lama qabu yoo nu keessa jiraates arra afauna lillaa jedhu. Nuti gamanaan shakkamnu. Orotoidaati. Warra likkitte.
Tanaaf gaa Sheekha guyyaan warra likitti reeda dhaale dheera laale bakka tanatti. Eela. Tanaaf gaa wanni tahamuu qabu guyyaa har'aa alhamdulillah rabbii galata galchuudha. Isliminnaa nuu kannuu irratti ni'maa nuu kannu. Har'a rabbiin aqlii nuu kannee walaqad karramnaa banii aadama ilmaan aadam kana nu kabaje hoolaa nun goone loon nun goone gaala nun goone har'a loonii fi gaalaa ree Ikalaman. Sila kasi kalam ne ome numan dandau. Jadi kuna kalam yo jes. Aku mah Ibrahim Ismail kalian mah kalam. Namni kun tokko kalam mun dirqama hojii numa kalam. Tanaaf gaa guyyaan irraa guyyaa gammachuu guyyaa hojii nyaatan tanaaf hadirree dhawa harar haramille hababile hajarso haawwadaay hagaara mul'ata harar geelita Ha Itoophiyaa ha Ameerikaa hundi walitti dhufne hawaasni keenya ka biyya alaa ka biyya keessa jirtan ka yaada biyyaa qabdan yaada namaa yaada biyyaa yaada gaara laga hunda isinaa baasu jenna rakkoo biyya teenyaarree iida kanaan Arafaa tana booda laal dhaba maata. Aamin. Rahmataa soliin nu haadha. Aamin. Tanaaf gaa alhamdulillahi nuus guyyaa irraa amannilleen gaa barana ahuma amanni rabbii hundinuu gaarii duuba. Hawaasni keenya akkuma keessa jirutti huccuu sanuma qabnu miicannee kaawoo. Laal. Waliis laallee. Huccuu taqabnu maa miicanna booni qabna abaarruutti hin buuni. Akkasii kaawoo. Waan takka jirtu. Alhamdulillah. Kanaafuu gaa laalla qalbiin teenya. Amatarraa yoo dhabne nuti kaduraanii lafaa qabna hanganaaf ifi moo nu dabri. Allahu akbar. Afaan irraan fatarruwan. Laal akka jaal. Warri bahaa kun nuti warri bahaa afaan irraan fatarruwan. Mashallah. Namichaa jaangaafa kaan. Ama kudhan yoo wali caljet kadhumuu dhuma malee nuti dilbiidha. Akkasiin Allahu akbar. Mata dhibbaa warra akkasii maa bara. Boollatee liifaan cafatte anuu siin beeka baasilee nuti jedhi nutis akkasii rakkoon hin jirtu. Kanaafuu jaan namichaatu gaafa kaan hoolota horsiisee jaan. Guyyaan irraa guyyaa hoolonni qalamuu beeka. Hoolota horsiisee heddummeessee hoolonni hogguu heddummaati. Beeki. Horsiisuun saatuni talafarraatiif. Kumbula keessa horsiise. Akkuma mana marrafetti hoolota horsiisee hoolota gabbisee jaldaaba geesse. Oguu jaldaaba geesse. Birrii 500 naa kannaa qarshii 500 ittiin gurguraa je. Qarshii 500. Qarshii 500 ittiin gurguraa je amma jaldaaba haa gubaayyaa. Manaamaan. Dhibbuma afur sii kanninaa jaanii. Magaalaan. Dhibba afurin taatu 50 mana atti idaa jaanii. Oduma kana jauh mari badam makin. Holot anjir. Karshi anjir. Magal anjir. Akata wallale kumbula furate. Abada kai se ise. Ya wara di bafur finnet dan sunu magerra di pumafran sum tidak. Di pumafran sum tidak jadi. Arragana mutu foni fi. Wang kabdam tidak ijabnya. Kanaaf gaarra guyyaa narraa guyyaa ciidaati. Miskiinni ala deemuus haaseen hojii nyaatu. Maashaallah. Hawaasa keenya duraanuu. Hawaasni keenya duraanuu fi agabeen nama nyaachisa. Akkana wallah. Keessaa'oo amata kana warri arafaa godhuha. Nama hojii nyaachuu qaba. Ala baasee nyaachisuu qaba. Kanaafuu guyyaa narraa guyyaa gammachuu guyyaa jaalalaa guyyaa uummanni keenya boolla darbatan mina. Nulle qabo hojii rabbi nu waageessu. Warra ci dhagee nagayaan nu waagalchu. Arrazaamaa jira jaanii hedduu rakkachaa jirani. Gammachuu gaa zaamaan hajjiin jihaada nulle nu waageessu jecha. Egaa sagantaan ciidaa hedduu haalaan bareedduu guyyaa ciidaa shukrii rabbiitiin zikriidhaan. Tapha halaalin dabarsuu qabna jechuudha. Shamarranis haa taphatan. Dargaggeessinis haa taphatu maaliin? Tapha halaalin haa taphatu. Laala. Taphni halaal bana. Suma too yaa jaalalleen hin taatu. Akkam jettan? Akkamtu kana keessan taatu. Hin gallu. Namu maddi taphata gaa. Laal namuu dhiirtinis. Adda addaan.
tapha halaal aboo fardoo fa'aa leenjisu fardeen qabden dorgommii qabsoofa qabsoo fa'aa fiiguu fa'aa qabsoon ani baata amma Simin bae. Amma amma Udah kayaknya regeban. udah danyang keenya Abdul Maata Mau tahu? Abdul ana mo jaakata ani sini qaba. nuuda balameetis maaf deemtee tanaaf gaa guyyaan irraa guyyaa gammachuu guyyaa jaalala arra gaani munashida lamala jidduu teesse asiin oguun akkana ija uleenja dur limoorii isaa nama liqimsiisa akkana wallahi baleessu farsuma agarraayi yaa baleessu hatiraara fiitiin nu beenu ate kasuma nu beeyta laata hawaasni kun guutuun ayyee laata gurbaa sun numa garraa jaani kasigaa hawaasa kana tokko si jaalatta Qacarratti nyaara. Qacarratti nyaara. Mashallah. Rama egana annan sa'a hullee isnuma ettase Wareegama isaaniitiin kafale. Wareegama isaaniitiin kafale. moo jaalaluma isaaniitiifu paran dura dhagee taarika kan kee tokkoon jaaladha gaafaati yaa rabbi siif dhuunfate aangoo samii jecheetu sun kaaseetu sun namaan na fide sheeticha tokko habiirra kun barra akkuma jira sheeticha oguu na fide ana abbaa seenaan je dhagee oo hin takasiime abbaan fogo jira biya kallaa abbaan utu gaafa sedha garree biya kaame suuraan barnaa isaanii doonaa jira fideetuma yaa rabbi siif dhuunfate Angoo samii gachi Uruttan kee wallabee beelachi beechi wal jaalachiisi qalbii godhita nyaattu wajji diinkana nu wannite irra walii nu galchi irra walii nu galchi. Awo baleessoonuma tola gunan jeen nabbaasa kan ootis biyaa shaw jure seeteenaan jee Yataabba. awoo ka'eetiin nun godhe baleesso Haya. Wayinsi biyaa qaagaama si baleesso nama dheeraa kana wayinsi ta'a. Ati gabaabaa jechuudha. Gurbaan kana sobe eegasuma kaakaaseetaan kan duraatis faanan dhufu. Hotu njeen kaa ati gaafattu anaa baasin jettu hin jee. Summa kawan tora katate. Warraanis gaana kana nama gaafatanii naan jee. Hatta asbatu rabak. Akkasii namni sun eegasillee waa onni miti. Ayyee. Habiirri kun ilaa akkasin nama shawwada. Kanaaf gaa guyyaan irraa guyyaa iidaati munashidaa gurguddaa kuno. Kunis maashaallah jammoo subhaanallah jaa. naannoo kana Naannoo kana. Naannoo maqanaa lama idduna keeysanii waan na keeysanii hin ammoo gaa beeku. akkanuma wajjiinu atis bar waa laaftutti bakka tanas hin keenye atis bar waan itti aangoo qabdu qabda Sabana kan namni waa Nagoo bana baate amindamte duraanuu naataate durirralee arrana gayyaate Durirralee arrana gayyaate. fudhatanii kanneenis maara gonfoo. takkaan si hafe ammallee Hedduu eessuma dagdaanii jirti. harkatti jaanii Kanaafuu asumaanuu warri waan san jeesan tasaaniitii miti. Laggee. Tasheeffichaatii beekaa jechuun jira. Anuu naa mari'ataniiti. Dubram yang tak kata kembali. Kasih miti kana. Gua mana beli jauh, wala na bari. Fanni warra balaagaa keessa wanni jira. Balang. Fanni balaagaa keessatti wanni jira. Haya. Sariqaa jedhanii sheeriin tuni sariqaa jira. Tahatanii jira. Tahanarra ammaas waa xiqqoo wayyaa waa xiqqoo marraa meeysan. Tahatii isaa quraanarraa akkanaa jira tana fanniin sii baabni sii kophaa. Akkasii. Marakkoon qabuun. Mau Ayyee. Hayyamne. Duriis gaa nuti masiitumaan jaarree beekte. bilang gua nih. Ya Rabbi milkeessi gandaa, Khaliqa milkeessi gandaa. Ya Rabbi milkeessi gandaa, Ya Rabbi milkeessi gandaa. Milkeeta durii waladdaa, Tan jenne zalaala maddaa. milkeeta durii waladdaa. Tan jenne zalaala maddaa. Dubbinaan galee tartiiba, tanaafi olii gabbiiga. Rabbinaa galee tartiiba, musliimaa hunda tolchi nasiiba hin dheerree. Nasiiba Rabbi sinaa tolchi. Amiin. Nasiiba Rabbi sinaa tolchi. Amiin. Hawaasa keenya hunda nasiiba Rabbi haa tolchi. Amiin. Rakkoo tanarraa kaasu. Amiin. Rakkoo nurraa kaasu. Amiin. Dhaba nurraa kaasu. Amiin. Dhibdee nurraa haa kaasu. Amiin. Balaa nurraa haa kaasu. Amiin. Arafa. arafa Hundi arafa nu haa ta'a. Arafaa zorra kana wajji taa'u nu haa godhu.
ورا أرض العرفة وجد أبت ربنا هاقول ورا قويا عرفة خنا يبدر رابيلي سومن هاقول آمين يا ربي آمين وصلى الله على محمد باك سبحان ربك akkasi gaa daawwattoota keenya amma kallattumaan kabajamaaf jaalatamaa munashida keenya qaalii kan diin kanaaf saba kanaaf aarsaa guddaa wareegama guddaa kafalaa ture qabsaa mirga dhala namaa jechuudha waan hin tahin hin qabne kan isinis isaaf jettanii waan hin tahin hin qabne kan itti rimoorii liqimsaa turtan an sababa shee abdooshin rimoorii lama bitadhe takka isa qofatti dabarseeti mana kaaya namarraa fuudhanii laalan gaafa san takka immoo hadiisa kan kagartee yoon gabbeellee laalan isaa fi wanni nurraa laalan nuti darasaa gaafsan alaabaa fi shee abdoosh keessan jara alaabaa qabduu fi ta shee abdoosh qabdu manatti seelana jala kaayee taan ammoo keessa kaadhee deema akkasigaa isinilleen akkasitti aarsaa akkasii keessa dabartan arraan tana alhamdulillah rabbiin nu keessatti argamsiisee waamina keenya nu waachuudhaan hunoga akkanatti qophii iidaa baree hedduu tan nu waliin dabarsaa jiran ana kan jee isa himu rabbummaan isaa dubbatu isinilleen kana caalaan arra beetan jeeti waa isaa yaada tanaaf gaa kallattumaan karaa ustaaza keenyaa shee abdoosh alijitti isin dabarsaa akka inni gaa irraa gaffitu waan hafe abdiin qaba inshaallah isaanii wajjin turtii gaarii allahu akbar kana warree isaa gadee zaanuu himuun دبين تيسن لقاده أسمعنا وقت تقلتني في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمة خينيا أمة إسلاما هواسنا وجدت تينيوس بقى عرّا قويا إيد الأضحات سينجي سينجي تشوف ده بقى جمدان بقى ربي سينجمد شيء أما تهدو warra kanatti inni kun irratti deddeebu rabbi isin haa taasisu isiniin jechuu fedha warri bakka biraa jirtanii fi as jirtanii fi bakka ardii guuttana gubbaa jirtan hundinuu baga guyyaa har'aa kana geessan baga gammaddan baga gammanne walumaanuu alhamdulillah har'a guyyaan guyyaa gammachuuti guyyaa ciidaati guyyaa bashannanaati akkuma sheeyyaa sirreef hojii isan gaa nam tokkolleen har'a namni har'a nyaara guure ganaan illee hin gammadu jira nyaaran gugguurina arra nille lololina afanin dadhabina kokofla shishni duwasi taus garan duwasi taus ibi gara ibi harka khisha khai boni ya akhi maltati innama al-a'malu binniyat rabbi akajebar nabi kenya alayhi salatu wasalam akajebar أنا عند ظني عبدي بي يا أخي أكنا بون الرجمدي هلالي من خيس اللالين خيش اللالين ماني اللالين سدران بلنا أشلالي بلودا خوكوف إن شاء الله الرجو يانغو مجوتا كنا مكنامي وانكوف اللريس الحمد لله الرب بقى جيسان بقى جمني نمني الرب بلاد اتبوت جراتشو ليني مالا نما سن اللي ربي سا هاجم مجيسو gammachuu be bakka buusuu fi jira dachii tana gubbaanu ma jira be akka nuti gammanno kana osoo hin ta'in obboleeyyan keenya irra kan namni qalbiin cabxee wahuma tahinu haa ta'u jiraachuun ni mala isaan isaanillee rabbi sabrii haa kennuuf jechuudha akkasi kafayyaan qabnellee har'a dirree iidaan dhaqin kan wajjin irraan tana akkana iida kanatti gammaduu carraan argatin rabbiin isaan haa rikkibuu isaan hin jedhu rikkibuu beeytanii rabbi isaan haa utubuu jechuudha rabbi isaan haa utubu baga gammaddan warri ala jirtan kaas jirtan bakka hunda namni sagalee tana dhageessan ka viidiyoo tana laaluu jirtan TV kana halaaluu jirtan baga gammaddanii isiniin jechuu feena guyyaa kana baga qooddattan carraa iida kana dabarsuu baga rabbiin carraa keessan godheen isiniin jechuu fedha obboleen kiyya ka islaamaa anne maqaan kiyya Abdurrahman Aliyyiitiin ture kitaabni naa baase سنة قافة تنيمي خطابني ناباس عبد الرحمن عليجيت أمو مكان إسنام بيتان إنسان مكا هاتي جالالاف نما يامتو كتاب الرجل مكان كازيني جرا كتاب أيور رجل مالي مكان كي عبد الرحمن علي توري مكان إسن بيتان سن مكا هاتي بكين أن تلالت هررجليتا أنا دوبا ganda Ahmad Ali Taseti. Ahmad Ali Tase. Ganda Ahmad Ali Tasetin dalade. Ahmad Ali Tase eisuma abba khiyature.
هاتي أباك يا فاتو واريو تسيتي وان في تنفيدا وين دفتي وان في تنفيدا أنجي وري أكاسي يوا إسنيغوتي همه أسمانو يوا إسنيغوتي همه أسمانو سازغية أيه مكان كيسن شيب دوشي الرحمن عبدوش بجي هاي شيء عبدوشي كان جا وكان ربي سني خنّه عالم فابريكا بيخا نتيجة جت بانوس نبيه خني سام أرجو يوم كل إيدا تنيمي ما وانيا تناس كيسني عذاب نبوف تاني عشانيا دا أركفو دانيا سمين حلاوة جاني وان حلاوة جانين أبو العسل بو نيات دابو hanyanu ummata keenya hanyanu isinis mee guta kafura fudha as eegun waan isini bufti gaggodha fudha waan isin dura jiru san gaggo isinis fudha mee guta ka fudha khawafan kaatanis afan kaada kha bismillah abo ko jalanya fudha mee afan kaada wa galatoma jazakumullahu khair الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله خنافو إن شاء الله بريان إسلاما قويا قمتشوتي قويا يوم الأكل والشرب جاني قويا نياتا في لغاتي قويا قمتشو قويا خفلا قويا نياتني لغان قويا سنيتي إسلام ما تنقب الحمد لله نمالي نم تقولين تنقبو بيخا قويا نياتا لغاتي خانا نمالي نم تقولين نقبو قويا نمني ولي خن نمالي نم تقولين نقبو إسلام ما تنقبو الحمد لله رب العالمين أرى خاهجو بتتيس خم بتتنيس
khaqalees kan qalinis namni hundinuu gammachuu guyyaan kun guyyaa keetii guyyaa gammachuuti itti gammadi salaateemi eega salaate huccuu qabaachuu baatus rabbi sumarraa qeebala Allahu akbar suufa bitachuu baatus rabbi sumarraa qeebala qalu baatus nabi irraa qale maasha Allah alhamdulillah khanaafu insha Allah warri qaltanis baga gammaddan warri dhabdanis baga gammaddan warri bitattanis baga gammaddan warri bitatanis baga gammaddan gaaf tokko ni dhufa guyyaa amata atis insha Allah amata rabbi siyaafu ni bitatta huccuu faan bitanne jettee haati Muhammad abbaa Muhammad akkanarraa hin cinqine tanaan si dhaamat akkanarraa hin cinqine hiriyaan tiyya honoogaa huccuu maarree jettee nuti tanumaan iida dheyne akkanarraa hin jedhin akkas jettee abbaa mana keetii qalbiin cabsin guyyaa abbaa manaa qalbii cabsanii miti guyyaa khokkoflanii abshir arra dhabnu boru arkannaa guyyaa ja'aniin jee akkasuma si sheekh adu bodu akkas nashidaa keessa takkaan si toltu nuu jee takka ammoo nu toltu si gaafata nashidaan akkaan na toltu gaa maashaallah guyyaa gammachuu jettanii abbaa isaaniiti barsiisee qolaa hugaaseete cubbuu Barte abba jala tanaafi waan namaa dhiisi jennaan lolaayin silaa firraate isi firra jalaam isaan beeyna gaafa dhufan miila qullaa bordoodha dhaabbachaa ka dhufan hokkolaayi harkarroo as baate fakkaatan daggalaam waamee ka fidanii Nudufan bocola isaanii nuffide sihirii fi falfala yaa oofte isaan galaa jaalatte hin ijibbi yaa rabbi diidi dool qabi yaa rabbi yaa rabbi diidi dool qabi yaa rabbi diidi dool qabi yaa rabbi si dhoonfate aangoo samii fi dachee gabrootan kee wal dhabee bahe achii fi achi wal jaalachiisi qalbii godhita nyaattu ejji dinkananoo qannite irra godhee nu galchi dinkananoo qannite irra godhee nu galchi سلام الله عليكم أنتم يا إخواني قلب النبوت مجهن هيرو جرا دواني نجرا وان دبمو يوني بربادتني وان براتي في قرآن اسم مالجتني إرن ولي نقلجي وان براتي في قرآن اسم مالجتني إرن ولي نقلجي يا خواريك قلوه خطوتي سيبانا ولد حافظ قالوا خطوتي سيبانا توحيد حافظ قالوا خطوتي سيبانا نما يديني مليه وان برامال بربانا يوكنا تاتك بي نصر ربي بربانا إرم ولي نقلجي يوكنا تاتك بي نصر ربي بربانا إرم ولي نقلجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قاسم غلطوما تنا وجما كم نانجي جاني ساني لين جاء عمل لي جاء يا ربي سيدهم فتح أنغو سمي في دجي روتن كي والنبي به أجي في أجي والجال أجي سي قلبي قولي تنياتو أجي دين كانوا غنت إرم ولي نقلجي نمونا بخجي تنو مساها فرسا في ولالي خطاب سامة تنسى إفي ولا لملين إقاب سامبانا كرسام حركما قيسا جران دوافو دالكم سا إرن ولي إدوغلجي حركما قيسا جران دوافو دالكم سا إرن ولي إدوغلجي أو قرآن ربنا عليكم سيسو آمين 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 أو قرآن عليكم سي ربنا آمين 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 فنمني قرآن عرفي تكاليكم أو نمني قرآن خيسو جري بتني كبتا نقول هو عليكم سيسو آمين آمين والله وليت والله
عمري سيادي آمين قولين سيادي آمين قافني خي آمين بهديت آمين كابا كبت خورا انت خدش خدش آمين تانا هاتين جو تانا بر حراما سيخن نسرام فراتي آمين آمين سيتي هادبر آمين علمي سيتي هادبر آمين حكمة سيتي هادبر آمين آمين يا ربي آمين آمين أكنا والله سبحان ربي رب العزة يا الله الحمد لله رب العالمين الله يعزي يا كريم يا الله akkasi gaa daawwattoonni keenya bakka jiru osuma isaan hin jaalatin sheenii duraadhaaf malee ganaadha isaan laal haraamee ganaa aannan saaquulee jechuudhaan tana qofa aannan saaquulee isaa isinihi miisaanii abbaaf dhalee ilmatte hinge hukutate luule huleennan ilmatten jeerra fincilee saadubbaan ilmachaa turtan gaadii malee nan ilmatten jeenge hinge diddiitate lole tole naman jabuu yoo sussuban malee ganaa soba sanuu naman jabuu tole yoo ture hinge turellee wali namaa nabii yaa rabbi yaa rabbi يا ربي 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 duuba takkaa isidaan quufnu komoo taanan jiru عرفاء متى تمنع egaa yeroo tanaatu dubare عرفه isla maaliif maal osuma qubne ragaleen jaali gaa sa'umateen nyaacha gaa osuma jaalannu asi gabaabannee malee sheeka gaarra nashiidaa isaa hunda takka takka mudannoo fi yaadannoo itti qabna egaa boo ilmaan keessanii hunda ganaa hafe namni kun hundinuu utuunii fi tokko tokkoon dubbisanii mudannoo isaa kanarratti waan mudatiin hin qabu tokkolleen kataa nulaalu hunilleen qabala milishaallee ta'u egaa alhamdulillah egaa sanunda keessa dabarre as geenye sheeka keenya jazaakumullahu khayran wa ahsana aljazaa rabbiin umrii dheertuu tabarakaa qabdu aboo rabbiin haa kannuu fi ija hamtuu sirraa haa qabu as boodaas rakkoo irraa haa qabu gammachuu isaanii nu haa agarsiisu as boodallee fuulduratti isaan haa oofu nutilleen warra kanatti gartee isaan jabaa fi jabeeffatee jaalatee bakka jiru hordofu rabbi nu haa taasisu. Tole egaa daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenyaan iddoo akka bu'aaraa jirtan abdii qabna ganamarraa kaastanii akka ajaa'ibaa shaashaa shumbaa jechaa washamsi godhu jirani. Udiyyaa washamsi godhu jirani bar har'a kan qabnelleen jiifate. Ammaa miti bar dubbii. Gaafa duraa dhiirri akkatti qaraate gaafa dhufa. Yoo hoggaa ati waa balleessite habiirri sintuqu darasuma siqqaje. Laal darasaan qeensa magarsite firraan cirtu darasaan washamsuuf teessi. Qeensa akka ammaa wanni nadhuun ammaa tokko haatu kana. Hajinni kana kabitanii haatan akkanaa kana qabu. Washamsumaa jecha firraan ciru. Yoo irraa cabe qeensi jaabar. Qeensi nama godha. Abaluu tokko guyyaa arbaa abaluu tokko washamsu goona jedhanii jaabar. Hoggaa inni waa darasaa waa balleesse habiirri qabaanuma jedhanii bar. Yaa boo darasaan kitaaba wayii suuta kalama keessee jira. Laal quraana chumatti dabarti akkuma allaatti sirra bara. Loo haraa laal. وشمسو بوفا جنما سنو ايسا قبل بول سيف سنيت ما خطين اكل ولا صوته وفا جنترو وشمس وضحاها انك اسرا خاسي الى غدتي علي متوك هو القمر اذا كلام مدان راجو هاني دابتو هانغ جيغو انا شيخ عبد الله ما نقول يبر هذا تكاسي غدني تكاسي غدني هنقول لك يا كتيلا غاوزو وشمسين يا خا نتي تقول ربي نودك بيتي باركة دي بيجرب خيال aha barkas doni باركة amma gaasena wash ani nimbe ha nama gootee moo takkaas godhani nama godhaatu akim nama gootan nama ga akkuma abdooshe masundi washamsu bujaan wanni sun waan bareeddu darasichi quraana irraa yoo hafe habiirri caljeetuma qaba hidhiisa isaa quban qabne ma ni dagan darasaan tun jijjibdu jira beekte hogguu dhaqee haatiin fi abbaanis beekan irra darasaan dhufe shamsu namichi gaa guyyaa sun booda fitti naaf
Fatara kat washam side. ammoo quraana gaafas nama kana wallahi khabiiran geessu rabbi yaa rahmat akka gaariitti quraana irra nama teessa Mashaallah. ani timboodha mataa kana abbaan biyya gubiinsa na gube quraana lafa duraati Khabiira abbaan kee. Gaafa san Khabira. gaafa san abbaa warra abbootii ijoollee quraana qaraasifattuu jajjabdu malee khabiirri akka quraanni namaa galutti akka harfiin namaa galutti naman qaraasanii beeku. Akkanuma duutuu tana si dhiiban oggaa akka quraana jaanii waan ni jaadhaan sanumaa yaadadha waan kitaabni waan tabaarakni na buuse waan suuraan tabaarakaatu na buuse waan isiin na buufte kitaabas khiyyalaal akka bakka san akka gartee wadala harreedhaa haa coqorsarra hidhanii osoo takkachi deemu irraa fixee coqorsa lafarraa katabbiin irraa fixe arraade sam ama sadii hamaa soitate amata shaniin irra taa'e naagaluu didee wanni naan gallee qalloo harfiin naan galin harfii tanaatuun galinii fi beeku kabiirrii haruma akka kiyyaati wallaahu akka kiyyaatiin baa Sumatti buuse. wanni isinii dhaamu nama quraana namaan galchine harfii namaan galchine biran taa'inaa nama namaa galchu biran dhaqaa jechuun asumaanuu dhaamsa dabarfachuu. dubbiin kana Ijoollee teessanii leechi geeffadhaa nama duudaa biran geessira. Sheekha. Madaanu jirtu himannaa barba madaanu jirtu nu yaadachiise. madaa teessuniin siim Haya. numa dhugaadha dubbiin ishee abdoosh jedhu ani akka mataa kiyyaatti kitaaba alifaa kanaa fi ilaa haga juuza 15 xaasiima ammaan gahu odoon alifii fi baa addan geenyeen xaasiimaan jira jedhee mana galeetuma kijiba. Allahu akbar. Haree kabiirri nu qaraasisu sun biyyaa deeme. Ay. Hogu biyyaa deeme Khabira. nurraa koteennee boodhiifnee quraana nuti. Gammattanii Aboo ganama tokko abbaan guyyaatti warra quraana fixee wajjiniini tokko ishitee ganama ciifta. Kee kitaaba gabu fadhu naan jee. Yaa dhiiroo eenyumaan nan yaadachiise je'ee tinga fuunyaan qabadhe waa. Guyyaa tan boonsitu gubeessanii. Abbu gaattee haala. Haya. Kitaaba gadiin buuse alif laamiin suuraa sajadaa kana baneetiin dura qabadhe. achiin jira jettee. Xaasiimaan jiran jettuu inaan jeni beeka. Asumaan jeen bakkiniin an jee. Xaasiimaan jettu asuma. Khaaddemma. Haati. Amma naaf herrebe. Alif laamii ma gunje. Takka cici da mun beekwa. Haya. Hauma ja. Ji hawo. Bakkaniin jira jetteen tan. Eha. Ta duraanii tokko jibe. Alif lam manja. Takka itun beekwa. Haya. Tarree qabaa. Kitaaba kana gabban. Azee. Mesjid anje. Isa jo. Haya. Gabban. Bakka sun ila. Ingesim beeke. Wal mursalat. Haya. يلا قطوفي قل أعوذ برب الناس بل سلاف أنا رجينا إنجي نيمبيا بالناس لازم جي. أما قل أعوذ برب الناس جينا إنجي قال أتخنا ومن إنجي كي كتاب جنا خاي من إنجي أهم كتاب نين كاي الفولتي نالو ليمون دي نجيته فاتحة نقديبس Tanuma humna isa. فاتحة ران إيجلتيس فاتحة راكون إيجلتيس والشمس وضحاها كانوا قومجي والشمس تنزل. كويا سوني مالتورا كبانكش وكوي مالتورا كيسا كخبيرة سوني بنقول أو خسوران كنا ديبا جيتين كويا ننوفه لا أو كسي مكرسيفات بره خدته. أبا يرتين كرينجين أبا كودن ياشيا Haya. أبا يرتين كرينجين لا أو كسي مناربه والنازعات قومجي Singafa nirra. أبو كنا متوقعنا وما نرى وجهته قطعه على درسي إفدوبا مراجعة كراينا إنجي Arra balaate. أهو هم خان نمان كره بكان نديك ديجير راه هتو كوندو إيسا هتو بدو الراس Haya. أبوجي الرغد ولا سيد النيس والشمس وضحاها كونجي هم سنو ما جاتان مبيع أتخناي أبو أمريكان بر كنال به وني كم تقول جرا Haroo reessisanii. أبو لا أمريكان سنا سرة Aha. أبو ننجي جيد أسا أبو كنا ننجي خطاب على فدر بيتو مان خروبو بالرسامة Keessa keessa. خاي بالرسي بو Aywa. أبو نجلا بالرسي Aywa. Taappono anje niin dhaabbadha ulee jiituu sun darbii gogoituu muradhu inje ma jabaata kandi guutuun bahanii irraa sossobanii na dha'uu dadhabbiif kitaaba darbita ijoollummaan tunamtu yaafaleessu aboo kandi guutuun baheen irraa kadhate faatihaan na gaddeebise ammaas akkamitti
ألف نسب لمسونا الحنسب ممسونا حمد الرفاد الحمد أمر أرودي أنت ما والله حاكي بداهي الحمد لله إنتي جزء ما غنى نور في جسيسة والمرسلات بهلتا نغرايس ولي قرآنكم أتوقع كوالا أنا الراباسني جولين أدور والله خربنا رجعت عاصمة جرتون ودويسي آخر خنام فتين أكابي بردم أنا هواسا خينيا وللأب أكما تيتسونيت ilmaan kana dura barnoota hunda wanni ilmaan keenya fatana qofa maarre jedhanii haadha abbaan quban qaban. Barsiisaan zamana kanaatti bachiisaa jechuudha barsiisaan. Barsiisaarra. Sheekha darasicha biganda qaaraa waliin dirtan gaa. Barsiisaarra bachiisaa heddummaa ta'e. Bachiisaa. Aboo bachiisaarra durraa qabu. Haadha abbaan ilmaan to'achuu qabanii ammaas. Abbaan kiyya sun amma irraa alhamdulillah ni jiralleedhaan umrii rabbi haa dheereessu hojiillee geesse umrii rabbi haa dheereessu gaafas na laffee malee ani gaafas silaa duruu laala akka tokko kana jechuu eegalee quraanuma kanaa sunaan qaraayisuu baatanii hin fadhaa beeku namni ni'maa hin beeku ijoolleen rabbiin si uleena jedhii beekte rabbiin si uluma ijoollee akkasuma mallee akkasitti nullee warra barsiifatu nu haa godhu akkasi dubbiin gaayii washamsi nunkute washamsi keenya saniitutu ani immoo maanaa washamsi xiqqishuma akkanatti gurra na baate beekta alaa jambitti jechuudha. Har'a agarsiitu shee Abdulla Baras maal arta kan akka hayyee amma gaa inshaallah qophiin teenya gaa takka lama jecha amma kallattiidhaan abbaa gadaa alhamdulillah illadii gammachiisan amaal maashaallah washi abdoosh jecheetiin neeti amma kallattiidhaan gara isaaniitti achi dabarra yookiin immoo abbaa gammachiisa almaaruuf bi ustaaz maashaallah kamaa dhageenya min femi akan munashida qaxaalee jabaa ammaan tana yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaa kana godhee ilaal kontirool abbaa gammachiis gisee jaan maashaallah shee maashaallah qabiitti guutuun beeytu nashidaa isaa tan isin beeytanii fi tan isin hin beeynillee hojii haaree takkaanas bahaa jira kallattumaan isa afeerraa isaa wajjin turtii gaarii. Ulama biyyaa xiqqeessuun hawaasa maraas xiqqeessu. Ulama biyyaa xiqqeessuun hawaasa maraas xiqqeessu. Hayyuu biyyaatii ajjeesuun hawaasa maraas ajjeesu. Sitti himanne yaa Rabbi nurraa dhorki yaa Quddus. Sitti himanne yaa Rabbi nurraa dhorki yaa Quddus. وينما بريدا والله وقاوة جنوب تيسني وينما بريدا والله وقاوة جنوب تيسني أجاجا وليس فرشا خواجين توكو تاتني توكو مان كيسن هاجمو سنديق النفس بشيطان توكو مان كيسن هاجمو سنديق النفس بشيطاني أسوانوغا tatanarra addaa takka hojii haareega eegaa nu warra istiidiyoo kanaa waan tokko qaba itti siidhaa himuu waan haaree takka nu biraa qabu takka laal talaa waraqaan irraan dhohin Injira ajjeesu jaallata akka lubbuun hin jiraanne beekaa wallaalu saffeeta akka wata kan hubanne. Kabataadhaaf jeesan qabdu akka gabaate jiraanne beekamaadhaaf ibrabbashta akka namoonni hin jaallanne irrina isaati funaanta osoo maalummaa san beeyne ofiif qaatee hin hojjettu waan nyooteetu sitti hin dhiifne. Masha Allah irraan jettu dhukkuba keessin hayyamne kheyri boruuf dhimman qabdu akhiraatee si yaachifne tanarra kaanne qabamne dhukkuba waalla sangana. Asumaanuugaa Masha Allah nutillee gaa hojii haaraa tana nuti uccitii silaa baase hunda fixuu silaa sitti hin dhiifnu maaliif jennaan gaa akka abdiidhaan eeggatanii jecha tanaafuu hanga kilipii isiitis bim goonee akkuma dhiyoo tanaa sanitti as baafnutti tan asuma nu dhaabis hin jenna. Seerka qabna manguddummaadha. Asumaanuu gaaf tokko harreedha moosa maal lakaan tumte jaamboo. Maal soonni waan guddoo takka jaan. Farda moosa gaangee wanni san maali? Dubba nyaatte harreen.
Seenaa jabduu takka qabdee jechuudha keenya. Harree dhagaan tumuun seenaan jedhamu ture. Waan jiru baasa. Lakki maqmaan naa galuutiti malee. Tuman arbuma tuman. Arbaadha. Ahun arbaa sana kaa'e. Arbaa tume jedhan. Lakki arbaa miti. Arbaa. Lakki. Guyyaadhaa mi maqaan? Arbatu. Gaafannaa warri baabile. Akkana tagiraatu fiddalte. Haya. Meedhaaf. Arbatum ta'eeti. Arbatumu ni jira. Yaaboo osoo. Arbatum ta'e. Seenaa jabduudha. Mee akkam godhe? Harkaan dhukkuba osoo hin tumu. Arbamoo. Mee kam taate hoyni mee? Mee. Tiikummoo. Yaaboo. Arba dhagaan tume. Harkaan ittu mee sinima. Namni nyaateetu garaan qabu. Inni nu hanga kana mee ol ka'i. Ol ka'e. Ulee tanaan tumte. Gaafa sulee. Hin qabu. Dhaabbadhu haa dura dhaabbadhu mee dhaabbadhu. Si haa arbatume. Mana murtii jirtu. Arbatume jaan jiran. Akkana. Ni fakkaata. Dhuguma. Arbatume. Amma kun arbaami qarbata yoo tume yoo jennita. Arbaami qarbata yoo tume jammalee mucaan nyaateetu gara feestaala kana feestaala mucaan. Dhuguma dhiiroo. Haye mee boo. Haya arba kam goote mee? Akkuma laaqana nyaadheen. Bineensa gaarree hin dhoohu sinimaa achiin arge. Gaafa misa durachirraa eegale gaa'e. Baruma shamoo kana eessatti? Kunoo araddaa galmashiidhaa jaaniini. Ooluma magaalaa tanaati. Haya. Hararuma kana keessa? Haya. Keessa ni yaa'u ganaa seerri ganaa sheeyyaasa si gaafata. Hatu yoo ni jira keessan. Qabadhu akkasuma qabadhu. Bakkatam. Haqaa boodeemu. Amma akkuma laaqana nyaadheen. Bineensa guddaa hidhii rarraasu gaariin dhoohu isin arge. Maali wanni kun iyyeetiin nama tokko yaame. Atiiroo kan garee? Kan agarreen kan. Obbo kana ta'ee laalajee kunne jechuun laaluudhaaf. Guutuu ol dhiyaanne sodaanneeti irraa akkana deelama inni gubbaan itti dhufne shir jennee. Guutuu dhufne akkanatti rarraasa waan akka eegee takka karaa afaanii kanaani. Akka televezyiina keessa agarree arbatanii jenna. Amma oguma kana. Naaf inni hojii jirra. Ana ammoo oguma kanaan isa kanarraa bakka faayidaa qabdu jira qaxabu waan ilkeetu. Isinitti naarin nagaa. Shayyaasin tasgabbaa. Asumaanuu ni Oofe hattuu nu qabamte gaafa waan qabamtee mooy oofe guyyaa kee oofe. Amma Ismaa'iin waa qaxab jee dhakaa fudheen baana. bakka irraa gurguratanii jiraa dhageesse. Maa qabin jayirree idduma kana taraa lama sidii darbachumaaf arbii sana akka kaabaatti nama shiritti jee. Namni mul'atu. Gandi bee. Fayyadisiis magaalaan tunis wallaahi amma warri viidiyoo tana jechuun warri gaafas viidiyoo waraabbate. Amma osoo hin ergaa jettaniin isinii ergan. Haya boo. Akkam akkaatitti gaarra kun nama qofa. Somaadha kaatti darbate gandi bakka kana bee. Kana dhufee hin beekan. Jaala marraa sanuu guyyaa barumsi hin jirre. Walit diriirsine. Ana cinaa sarii anjaan ilkeen irraa nu cabsa. Tusi yaada hodheen. Gariin harkatti dhaba. Hogguus deema yaani gariin dib godha kanaan. Hogguun na bira gee. Tusi kata dhab hojjetumaan ilkeen haala gaa itti godhee utaalchaa. Hanga dandeessu. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Za'aa kudha tokkotti illaanuu eeqa guyyarraa. Ganama saala beekamtanii. Za'aa lamarraa eegalee ilaan za'aa kudha tokko ilmaan ilma tumna. Inni dhagoo. Inni dhagoo. Karaa boodaa nama dhaabbatee muka guddaa tokkotti. Muka guddaa tokko erkateetuma socho'uu ije kana. Aareemma. Ana ammoo hanguma kanaan. Hayyoota kanaan hordofaa miti. Arba gadoon dheeysan egaala gadoon dheeysanii. Arba loon dheeysanii jechisanii dhiyaate. Kanaaf hin guyyaa ijaa diyyootiin goggoraa dheeysan. Akkasitti loluuf deemaa beekee ani gadoo gara galedha. Amma bukan akar mata kaforije. Ana ka gara gale gadoo karaa takka qofa forije. Bishaan samii tana keessa suuboo agol gore. Akkama duude rabbi gara gal jamaas. Akkam bishaan rokolee duude isaa irratti kan gadee beeya. Amma kuma kana aara dura mukum bira yotti be. Muka kanamatti wanni itti maree muka guddaa kana kakakakak dib lafa kun. Muka meere kana. Mukuma guddaa itti hirkab jiru kana. Obboleessa keetti kan tokko.
An waan gadoo na fiisisee jira mire. Inni oloo fiige. Rabbi sakaase. Amma muka jiiseetuma jala ol godhate. Haya bo. Micaa tokko jira. Micaan san fiigeeti obboleessa kiyya qofaa dura jira. Shamis obboleessa kiyya harka qabe. Obboleessa kiyya shamis harka dhiiseetuma kote fiigaa. Umpuma saniin akkana as godhee micaa fuudhee tusii keessa dhabamsiisa qofti hundi ciramtee dhumte gaa. Seenaa micaa sanii warra achiisu isinima. Amma bakka du'aan geenyu gaa. Koti bira. Haga fiigus gaffiigee karaa maashaallah kunis ol fiigee marxoo darbee adda facee dhume. Idduma kana tokko kan ispoortii amata torba qaree yaanis. Ispoortii qoraatee kottu haa. Kanaabar. Gaddaafa miskeen ho'itii miti. Itti warri tume. Dhagee baanne inni footoon kaafadha yoo dhufe arba aaree jiru bifti qayyaramee. Hin jenne ittuma talalle bolchee. Ooloo dura fiige inni ispoortiin qaba akkana birrisa. Utaalee tuma qabuufi asittis ni cabse asittis ni cabse asittis ni cabse arbee haa. Waan ispoortii qabuuf cabee. Ini kerja cabse fite. Taakiji. Namni rifateeti kote achuma koteeti xiqqoo shoo arbii haroo takkaa jira haroo san guutuu fite. Dhuge. Guutuu fite. Ani ammoo isaa akkasitti gurbaa ispoortii bashasha godhu agarraan daranuu kan irraa gajjiruun baaragee fiigee. Biyyaa baate. Idduma kana waraanni. Dha'insaree busan tobbatti haa. Apa coba tahu babi geenye. Amma idduma kana waraanni bakka kana dhufee makinaan guutee. Shir jaanii dhufanii achi shafa jechuun jaani. Achi gabbu'an. Idduma kanaan waraanni kun haa dhufee mire kopheetii jaan fudhadhe jettanii facaasee fiige. Fiigaa dhufe ma. Agoon dhufe duraanuu ellaa jarri reefka san biratti ol deemuu sodaatan. Reefka ni jee. Na jaan. Ni dhaabbadhee laaye. Naa lolaan arkan. Kopheetii haa fudhee itti dhage. Dura deemna anjaan. Kayitiin dura deemi. Inni mul'atu gaa. Eenyu? Lubbuu taisaan addaa qabdaati. Arbi kiira gaa. Arbi bakka itti gurbaa jeesanii achi qotee haroo takka bira dhagee haroo takka. Oyyoo. Bar lubbuun namaa baate. Mijaan moo barbaanee dhabnee bakka keessa furgise muka. Kasiin qabi. Barbaanee dhabnee hanga du'an fiigee haayi. Hayyoota hordofuun barbaaduu nama gargaara. Anamma kaan dhabnee miti. Kana malee cabee kana fuunee dhiinii takka lafa jiru ajaa'iba. Uffanni isaa bakka kanarraa dhaqee hin beenu. Qunxaa xiqqaa tokkotu hajjicirame. Dhukkee qofaa hojii tabe. Gurbaan sanuu ammatuma soomana achi duraa islaamaa ijaan. Biyya kanaa namni beeku hin jiru. Balaan tante biyya nyaatti yaa'u. Muka lamarra keenyee tokko kabiraan ayyaamanii haa. Nufuusanii reefka gabbuufnee makinaa keessa haanii akkasi kutaniin. Halkan numaan bulee baaragaatumaan bulee akka nama dura fiigu jiru sabineensuma akkas nama godhuun illaa ani akkasi dura dhaabbadhee dhawa. Oromoon arboonni jaanii dubbiin achirra naa galteen. Amma fideetiin kaa halkan lamaffaadha waraanuma manana seenee bu'aa futnarraa ol goone arge. Waraana addaa milishaa. Tokkomamte. Fidanii masaawaqaa fidinaan jaan. Masaawaqaa ittiin ganne adiisan jee. Masaawaqaa fidanaas waliin fuudhaniituma araddaa halkan sadii. Gixxim. Maali? Jedha. Arba tumtee. Tokkomame kaa. Arba tumee. Tumee oguu arbii aare. Isinii gaafatanii naan agarraa jira. Aboo ofii fidanaa. Sanuma irra irraa dhumte. Osorooniin guyyaa sadii sada barse. Guyyaa sadaffaadha. Amma bulchaan inni qoradhayyee gabbaasaa iyyan. Buna gabbaasan waa hedduu si keessa jiraati gagguurii naan jaan. Waa'ee arbaa. Bira dhiyaatte. Maaltiin beeksisaan guyyuma sanii arbaa warqee. Gaafa yaa'ii sanii. Ati ilkee irraa buqqiftee tujjaaru deemta. Leenca nama beeynee jeessa jedhanii. Akkasitti oguna qoratan osoonii fi himii dura eenyuun na himate hin jeenga nama na himate yoon arke. Niin himaan jeen waan jennu. Kana himate osoon hin barin kanuma gagguurii ni taati hin jennu. Kun hin bilchaanneeti. Hidha deebisa yaanii qabaa qillii bira godhanii hidha na deebisan. Ittuma kana ammaasa wayii itti nu hafe amma bulchaa dhufe amma bulchaa kanuma araddaatitu itti aanaan dhufe yeroo taa'u osoo hin ta'in. As yaamaa jeemee gurbaa shiftaa kana sodaatan kana ni yaamanii hararatti. Boo si yeroo boksii bakka tana qeerroo na waafee kaa akkasirra manna kune. Tajaajilnoo qabdi. Wallahi daran na dheewu ni baan. Gaa kuna godhe ani aareetiin jira miti
Guyyaa kanatti nagaam guyyaa darbadheen jira. Arbaat. Idduma kana tokko harki cabaa maan dhufin harki mirgaa biyyaalaa cabe jaanii ol deema mana akmaatti. Gaafas tokko mii jira. Hello chaa deema harkuma cabaa kanaan. Idduma kana bilishaan saadha. Inni tokko lukni tokko kottu. Warra jawaaritti wal jaadii tuba. Gurbaas deebisan. Aboona dhiisaa osuma jiruuti. As deebisan. Eessa dawwalta? Qilleensa irratti dawwalan jeen. Qilleensi jawaadhi quba qabaa gadi qabanii. As deemaniin. Na dhiisaa aboona dhiisaa osuma jiruuti danii miti bulchaan hojii qaba dhaqee. Bulchaan wanti quba qabaabaadha. Gurbaa yallaa bitaacha. Kaca biar mirgaati. Wallahi takkaadha bakka isa qabala basi nagare. Bultuma kana fidee qabala asirra binaa qabalu deema beeka. Haaya yetaabbaat. Boqsiisan. Qillim miti godhe bulchaa. Gurbumaan san. Gurbumaan kaa inni bulchaadhaa bintaa wal. Darbanii hidhaan gudee manii miti. Qabala qillee miti godhe. Bulchatti. Bulchaa kana lafarra tirtirjee. Aku je ayu taatu jiran bu. Ecun ayu taatu wallahi jira. Doain temu tak boleh fit di pokok dengan kita ini nanjan. Angkat sambil jiran kan. Ini nanti mau. Ini nanti mau. Ya kak, ani beding kamu. Maafin fi. Yo bige. Beding saya biar aja deh. Figon. Bala biratin fit alanjin. Kita ni dah pun mungkin. Yang dah berda. Wal derbani sa. Fokus mana dogalan ni halo. Shift halaman और कहीं रहता है आपको ताई है साइबर करते साइबर करते मस अम्मा वरानी कमर ठीक चढ़ गए गुड बे इसा दौड़ में दरपन अंगना दूर इसा वरे साइन बनी कम जन्नी आबा मराठा है ये बोलता है अन्नम नुमा मराठा ये रे बासुले रे की रोइसा मराठा जन्नी गावे बोलता नहीं मखना बोलन से ने वरे साइन दो जन्नी से ने या जरा से न्यान जन्नी से ने पुन मसेरा तीन Ani kudal kabe kana ada kana bule. Nama nahi mati singgarre. Dela ada kita ada ni. Yo biti kana bulu kirati. Biye fetan. Rabbi hasad tarun gin. Laki bo kharu makai sagara wale karang guna gaya nanjan. Follow sur madu. Follow madu. Amma bohana warana wajin hasawa. Warana laki wakai sana zuwa jitani miti nama nagati. Video tin jala khase gubat timi. Miti makin nanjan haka kabda. Walakin hin hari ni itu mah. Tes gabai mah guna jangan pikir tes. Guna ke asli malamai dah sang haraknya jalannya. Mal jangan info nak hawi kan. Kan nup pidan. Tipsi kan sani. Info nak hawi sen nup pidan. Ani dah. Hawi sani. Hawi sani. Mau guna pidan. Ni nyanyi. Isan mau nyanyi. Amma gue nyanyi dua itu keguguran itu mah tujaran itu udah jadi beci ya kayak viraj dah kada kereta tapi dia tuh viraj malah full nyanyi sih kan me akhirnya akan viraj rebule nama mana murti itu pun dia aduh ini murti dah dan yang dulu fe kayak sepe akan gendek gini tinggi sih kan akhirnya itu gue mana murti dah kayak tidak contoh kan ya bete bukan aja nanjang kata dia berani sesuai nih bagaimana berarti apa aye dia mah tekan dom nih sih dia mah tekan dom nih ada dia mau tekan ini arro deh arbo tuh tere ama kan dapat deh toko pak nanjing ati warna jawar di geru jangan itu buat air nanjing ninja dah kau boleh semusim mana kau ti? Walakin dia geruda, ani nuka tahu kau ni, balik minta itu danjin makanya, nama gari tahu berapa jalan deh, rakomal bidanjin. Mana ni dah? Nan, hote, arbo ni tumte yani dua dan anjing, ya bang mengerti wallah arkan aku benjin itu tu. Wallah mobil lagi badojin, ini mah, nak uleh nanti mau kus uleh kan? Arbo. Wallahi arkan lu kubenjen. Kau nak nanje. Dua badi mo badi miti nanje tu monsan. Hedu badi nanje kabian Oromia ngabdu. Jangan nasi kaya tu mah. Ani mapin akas je. Balai sih deh balai sang kita ni hanggan dalam tayo kau. Yo anak murtei sih. Dila ayo tadi dila bagus tu tanawa jitom teser. Sani ni malas pura. Sani bidanji jadi amre. Nasi kaya tu mah. Walakin nanje bulchan akan serabu jira
akka biyyatti jeenatti hin deebine jeeti sila aanatu jiraati maali naan jee barataa diin islaamiyaan maali jeen ati alaa kulli haal miidhaa sirra dhufaa yoo deebite akka achitti hin deebine tokkoffaadha farrantaa jee waa sinnataas nama keenya yaammataa jee annamaas keessa tokko qabuun jeen sheekana garaayisu malee hayyee sheekuma san yaammataa naan jee taatirra walii galle akkasitti waa sinnata sheekni dhufee akkasitti bahee hin baana farramee haakaan kiin deebine ganda sanee deemte wallaahi wabillaahi haasonni kun bakka hunda wal qaabee inshallah yoo rabbi jee nis ni beekan kallattumaanii nakun mana sheekaa dhaqee abadan numaan hin deemne jee achi deebi zaawiyyu marraasi fuudhan sanatti achumatti hin deebi deebite haa tagaafa okkoltee sana tagaafa okkoltee haa saniin awasanii bareeduuni tagaafa okkoltee akkasiin deebi'ee bulchaa shukuxiinis jalaa badde si fuudhee jaaru hin baas akkasitti bulchaan eessan gaa nama diini toorrifte dhiifama kana dhugaaniini akkasitti dhiifamni dhufee akkaan gandi san keessaas taa'u namni biraa haa kan tuqin jaaniini shukuxiin illee mul'atteef jaani akkasitti akkana gaafa soo maaliif gaafa okkolte sanoo maaliif okkolte yaabo ta'ulee fayyuma qabda amma ulee hokkolaaf deemta motora maaliif deemta dha haala keenii foorrimni harka waa qabachuun bareeda jeetumaan deemtaa malee fayyuma qabda fayyumaan qaba gaafa maaliif okkolte tu walaaqii guyyaa san saayiba qiyyaa wajjin waliimaa nama quraana buuse kota nyaadha yaanii afeeran karaa wada kanatti isin afeeran haa oguru afeeran amma ilkee qaranneeti amma nyaachuudhaan ol kunne idduma kana ilkee qarannee jechuun abdannee jechuun magaa abdannee ka foon nyaachuudhaaf ka deemu jirra idduma kana micaa tokko kan leeyman yookaan shimala gawaa tokko hin deemu tifan isan tokko jira poolisii qaqqabaltee irraa fuutuun arge Yalaanu ijoolleen poolisii ariseeti poolisiin nama qalamaan deemu dhuufeeti. Awwa seenaata namaa naa himsisiisa. Amma idduma kanaan kamiin taa'ee rakkadhee ni okkolte. Asuma rabbiin mala naa fide. Okkolaa ajaa'iba okkoluun qaba. Wallaahi okkolaan akka gaafa sana okkolee. Wallaahi ammaniyyuu kan hin gaadha dhuunso. Akka waan jilbii kuni akkana waliin maxxanees uumame uume sosooneetiin mee asumaan achi okkolii mame akka gaafa sanitti akkana asoo okkolii mee jechuun gorsee darsanuu eeggadhu akkana asoo okkolii mee raafuu ulee mee raafuu bood uleedhaan okkolee bara wannummaan poolisii dura ba'u okkolee bitana miila mirgaatiin okkoluun qabaan jee yoo akka tasaa ammoo sandidanii na dhufan miilli xiyya labaasuu qabaa kan bijeetiin harkifte kanumatti hin okkolee akkana rabbina baase gurgummaa ammoo na wajji deemu na shakki maal ta'e jee obbo poolisii bira wal barelle obbo poolisii bira coonne ati dubbii rabbina baase kuban qabdu usiin jee amma si dhiisan gaa'u hokkola sana jecha Allah akkama laalaniiti hunnaa fayyanii si dhiisan hunnaa wallaahi wabillahi nabi rokotan achirraa ulee kana dhiisuu dhiibsee jiru lafi kakata lokkolee dabru warra moolee inni lageeni sana walitti lakki hokkolaan tuulaadha addaan hin bahu addaan hin bahu akkasirra bina baase mudanna ulee kanaallee hedduun qaba asumarra gabaabsa jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum akana gaabo qophiin buhaartidha maashaallah dhabo akana ما يسمى نسمانو ما شاء الله في الرجاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أكن جابوه كوبين شاشم باجت جتة جابوه كان ميد إيدي بريد اتفقتي اسم بحار سا اسم برسيسا هنقل لما تيمان جت قبيرة كان ما شاء الله أكن إيه أسمانو أمانتنا ترى تكوكوفا خنينيجا كلتيدان إيه ميديالي غرغر روان ودوتشا ديرانيف أسرين سلالوي تمي carraa tokko qofa hawaasa maali nama nu keessa jiru tokko kanneeti karaa mataa walitti duudhaa deebinaa sagantaan itti aantu sagantaa badhaasaati. Daawwattoota keenya badhaasu yaana. Daawwattoota keenya kan nu badhaasu obboleessa keenya Khaliif
yookaan amiira garee mahabbaati. Isaatu daawwattoota keenyaa fi nuus warra carraa kana dorgomee badhaasuu deema. Namoota isaa wajjin turtii gaarii. Duraan dursee galatooma carraa kanaa kan nuudhaaf jechaadha. Baga guyyaa har'aan tanaa guyyaa gammachuu kana geenyeen isin ja'a. Alhamdulillah. Akkasumatti itti aansee haadhaaf abbaa kiyya kanaaf dhalanii fi haadha abbaa kiyya kana dhalanii baga ittiin isin geenyaan. Haadha abbaa kiyya kana dhalee fi haadha abbaa kiyya kanaaf dhale baga ittiin isin geenyaan. Kana dhalee fi kanaaf dhale. Akkas jechaadha gaa maqaan kiyyaa akkuma lakki sharii godhu gaa akkas jechaadha maqaan kiyyaas akkuma reefu jetti gaa Khaliif Ahmadiin jetti garuu ammaas Abu Suhaybinaan jedhi reefuun tana mudannoo takka irratti waa yaadadde beektanii mudannoon ammoo daqiiqa takka hongeessu badda biyya teenya dura bu'aa daandiktara jeniiti dura bu'aa mana barnootaa jira. Maqaan isaa Balaayee jeniin. Kana munshida keenya Sheekh Abduu Shii jechuudha. Kaasitaan isaa dhoorki nurraa Balaayee yaa Rabbi yaa Allah. Beektaa yeroo san sammaan jechuudha gaa sooraalaa biyya keessa faca'ee beektaa. Masjiida hundarratti haa ingilisa lamdii akka kana beektaa. Wallahi wana ajaa'iba dhimma waan haqiiqa yeroo itti haa ingilisa hunda jechuudha. Kaasitaan yeroo san bee bara san bee isaa dhiibbaa ajaa'ibaa nurratti taasisu jiru seenaa ajaa'ibaa takkaan mudate gaafa akka barattoota Balaayee akka barattoota aanaa girawaatti sheekan keenya ni beekanii taatee adda takkaan mudate gaafsanii dhiibbaa nurratti taasisu. Fixa fixxaniiti fixa fixxanii kaasitaan irra baaftanii dhoorki nurraa Balaayee jettanii miti. Balaayee nurraa dhoorki jettaniiti. Kaasitaan irra baaftanii miti. Jee hanga hedduu akka dhiibbaa nurra taasifamte mudannoo sheeka keenyaatti wajji wal qabsee jechuudhaaf galatoomaa jala. Maaliif biraa qabdamee? Asumaanuu wanni inni biraa qabu mee bilbila baasa dhaaku takka daawwattoonni kan jedhan bilbila baafadha. Asin banadhaa warri harkaa bilbila fudhadha. Banadhaa. Keessa beektanii hayyoota gurguddaan harkadhee miti bilbila irraa fudhachuu deema. Akkas lakkoofsa asii kannani. Namuu baafattanii daawwattoonni kan jedhan baafatan. Warri taa hundi baafadha. Har'a kaardiidhaan isinii badhaasuu deema. Kaardiin sun kaardii maaliiti jennaan kaardii musliimaa. Ta Islaama yookiin isin kan kaardii musliimaa dhufe. Ta Islaama yookiin. Tamaara diijira. Rakki taa'ee beene. Nuti takkuma beena tata biraa fidde. Haya baafatan. Baafatanii akkas jedhanii silaa waggaatti kaardii naquu deemanii san ittuma godha isin. Itoo telekoom jedha. Akkuma nama kaardii naqachuu deemu san godha. Hulaa jannata salaata jummaadha. Ijoollee nabii keenya sallallahu alaihi wasallam kan dhiiraa akkasuma jenneemi salaata subiidha hulaa ibidda shartii salaata hulaa jannata salaata magriba akkasuma salaata magriba salaata subiidha arkaana imaana hulaa jannata arkaana imaana rabbii tokkicha. Carraa gaarii. Akkasii gaa isiniin jechaa carraa gaarii warri seenteefis gammaddan warri seenuuf dhabdeefillee hin aarinaa isiniin jenna. Egaa warri waliin turtanii fi warri as waliin turres guddaa galatoomaa hedduu isin jaalannaa ulfaadha isiniin jechaa qophiin teenyaa karaa xumuraa garagaltee jirti amma yoo xiqqaatte deeqaa lama qofa qabna sa'aan teenyaa waan dhumattee jirtuuf kaameraamonni keenya sa'aan dhumte nuun jechaa jiranii carraa baga itti isiniin gahe jecha tokko tokko qofa namootaan as jiraniif kannine kan qophii teenya xumurru taha jalqaba irratti ati nama jettuun ni qabda ames marraa eegalla. Nin qaba. Maal jechuudha akka ajaa'ibaatti hin qaba. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamoon Ibrahim Abdallaa Muhammad abbaa kiyyaa fi ummaa tiyyaa obboleeyyan keenya hundaa obboleeyyan kiyya quxusurraa ilaan gafatti shakkan kiyya kana qaraa isinis bagattiin isin geessanii ammallee barattoota markaza barii barnoota akka barsaa keessanitti anillee ammas bagatti geessaniin isiniin jaa. Shee Abduu Shinalaalee jira isin hundaa bagatti geessan. Akkachumaan immoo ammallee egaa namni inni irraanfanne obboleettii tiyya takka jechuudha gartee quxusuu warra keenya Aishaa Alii bagatti geessan jaan asumaane bakka jirtutti jechuudha hin qabu. Nama saahiba kiyya kaniin akkan jaaladhu kawal jaalannuun
الله يا سلام مكان صح شيخ جمال حاجي دين بغتين سجين جان بكجرتي بغرب تنسجين جاني جمع هندانو بغرب تنسجين هداية الإنسان ديغرتو تساتينيس هاي أنيلين اتيان سودان بغا اتسنينغي ورين جون بابا خيا برسيزا خيا أبا خيا شيخ أحمد توفيق بكا إني جرتي بغرب تنسجين جاني أكاسما نموت نبي خلون دانو بغا تنسجين ورين دانو هاي مكان كي عادل أحمد صالح نمرين التنسيقية جتشو بربادو أماتية ركوف بلو خنا وجدا برسيتي بغت تجيس أباخية إفا جرين خيا خنافته بغت تجيس برسيسا خيا شيخ علي أولي بكا جرتوت درسوت خيوال بغت تنسيقية برتوت خيا مركز دار الصالحين بغت تجيسان قلتوما هاي أنا اللي بكسما جلك برتي هذا في أباك يا محمد مختار أمادي يا كريمة شامي تي في أكاسم برسيسا خيا أباك يا شيخ بكري إبراهيم أكاسم برتوتا إساني تي ولين وبريان كي يخان ديرات الله خيدي الدنيا رتر بيوم خان كيزا خان الله هند كيزانو بقى إيدا بيا كمجو خان نسنجين يجوا برباد هاي أنيلين دران درسة هذا فبان كي جلين مدير ربي حرامته وججا هذا فبا خنا بدلني بقت تنسنجين يجوني برباد تيان سودان شيخ خيا شيخ بكري إبراهيم بقني في ربي تنسنجين من الشدود كقالي ورس الادي في غيا تقولر جيني جنة هو ترى وجين جرا ورك شيء أبدو شفادا إنسانين اللي بقى ربي نتسنجي يجوا بربادا أكاس مردفتو تخينا خن نبي خن أرجع في خني في كأمان اللي والنبي خني في حق اللي سر اللي بقى تيجي سنين يجوا بربادا برتو تمركز بركة بكم سا خني في أستاذ يكين دفهم تاني اللي بقى تيجي سنة سوانو سنين يجوا بربادا أنلين أماتية بقى تنسيجي يجوا بربادا بانك يا دنيا رنجرو كسمس ربنا تقول هذا ما نخيجات بقيت تيسينجي نيج بربادا وبلينج يخبي خيس جرني خبي على جرن له بقيت تيسينجي كسمس صايبو تخيابي أمة مسلمة مرف بقيت تيسينجي وربنا خبره تيسينجي بربادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن اللين هذا هي أبانك يا ربها رحمته في إن اللين دوجرا أمتي يا ربي أمتي مو بقيت تيسينجي وبليان كي يلي ربي بغت نسنجه إيدهنا بغت نسنجين جاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسلمان خندودا دنيا يتكون ده خزنو بقى جوجا إذا رفع بقى ربي نسنجه تان سودان سايبان كيا ورطن سايبان كيا ورا البينوني في هيريوتن كيا كوسن جهلن كيا برساخيا هم تساند بقى ربي نسنجين جاني مسلمون دينو عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم. بقيت سينينجه كانين درا جل كبرت يجون أمتي يتنين هدو باية جالدو تغرتي برنوتا كانت اللي غرتي أكان رفوغرتي سبب ناتاتي دبلتان أبا خياس مكان ثاني أمتي فاطمة حسين جامتي بنك يالي شيخا جامع تدبلو دان شيخ خيه شيخ عثمان محمد دري كم بكمو أنا دريت يارا إسان بقيت تنجيسي سينجا أمغا حريم مكاجرة دبلتان هنو علماء كينيا دعواني كينيا كننا كشيخ عبد الفاني سلبي جيران بغت تجيسني ورّي غرتي أولا إناتيس بغت تجيسني سنين يجوا بربادتي namni bagattiin isin gee jechuun barbaadu durarratti haadhaaf ilaahiya bagatti geessanii warra irraa kabaree garee rabbi sanaa godhuu jecha kaan ammoo uummanni muslimaa kan duuda duniyaa irratti argamtan warri biyya keessaa fi biyya alaalle baga itti geessanii iida baranaa kan milkii ka gammachuu ka badhaadhinaa isin haa taasisuu jecha kanatti aansuudhaan ammaas barattoonni markazul abraar bagatti geessanii jechuun barbaada iidni kun ka gammachuu hawaan dhabdan itti argattan isiniif haa ta'uu warra irraa kabaree gareen waa godhuu deebisee maatii sunummaa nu bagatti geessanii isiniin jaa warri mana kana jirta. Allahu akbar duraan dursee ulamaan teenya bakka jiranitti Eid Mubaarak baga ittiin isin gehen jaan itti aansee munashidoota keenya qaqqaalii hawaratu wahidaa baga ittiin isin gehen jaan itti aansee sadaffaa irratti daa'ileen keenya baga ittiin isin gehen jaan akkasumatti markazoota adda addaa warra diin rabbii baratan warra tawhiidaat baga ittiin isin gehen jaan akkasumatti gamtaalee adda addaa ka ustaazotaatiillee baga ittiin isin gehen jaan akkasumatti musliimoota maraanuu baga ittiin isin gehen jaan itti aanee immoo ummaati janni dhuftee jannatul firdawsi rabbi haa kennuufi jaa abbaan kiyya ammoo ni jira umrii rabbi haa dheereessu baga itti gahee
وبلوان كي مسلم خجتين بيتي السلام عليكم أربعتم تسنة اللي بقت جيسي أول بقت ما شاء الله عيد مبارك من العيدين من الفائزين أمي وأبي وكذلك كل المسلمين على وجه الأرض عموما وخاصة المسلمين في إثيوبيا كورر وخاصة في أوروميا وخاصة في منطقة شرق حرر وخاصة في مربابلة وخاصة في بيتي هذا مناتس كعمر ونما هذه چیزا هذا مناتس هذا أباك وبليجن كجلمان هوندا السلام عليكم وعليكم السلام دوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليجن إسلام بقت جيسون قوتون كيسانو نمنين ورين أكان جلد خي سافو غندي خينيا غندي جارسو غندي خينيا غندي جارسو warri gaafa wayyaanee san qabsoo godhaa turtan wajjin qabsoo godhaa turre qaaxiraa bulaa turre san wardiyaa dhaabbachaa turre san bagatti geessan ganaallee amata hedduu rabbiin isinirratti yaadee deebisinu isin jechuu fedha kanaafuu abbaa kiyyaafillee rabbiin hamataa godhuna duraa du'eeyyee taamaadhaanii haadha tiyya qofaa jira haadha tiyyaas bagatti geesse warra kiyya ijoolleen tiyya saayibban kiyya shee yaasin hundi hadha geessan bagatti geessanii isin jechuu fedha wassalaamu alaikum warahmatullahi Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasigaa anilleen carraan xumurratti nagahu garuu ammoo hunda dura sheekha kiyya kabajamaaf jaalatamaa ustaaza kiyya kan akka abbatti na guddise haadha abbaan kiyya jiraachuullee baatan rabbi rahmataa godhuu fi sheekha kiyya sheekh Jamaal Haaji bara nagaa hajjiidha jiranii umraa jiranii ummaa isaaniiti wajjini baga itti geessan isaaniin jechuu barbaada lammaffarratti saahiba utubaa yookaan lafee duudaa naa tahee yeroo dheertuudhaaf wajjin turre obboleessa kiyya Abdul Wahab sheekh Jamaal Haaji kan takka addaan hin beehin hanga irraan tanaa kan wajjin jirru bakkuma jirtutti baga rabbiin ittiin si gahee Eid Mubaarak hedduus jaaladhaan jedhanii eegas obboleeyyan kiyya kan wajjin dhaladhe kan dhiiraatiif kadhala akkasuma kan muslimaa kan biyya keessaa kan alaa hundaanuu baga itti geessan isiniin jenna. Xumura irratti deebine gaammaan tana daawwattoota keenya qophiileen teenya tan hanga ammaan tanaa ittiin bohaaraa ittiin barachaa ittiin bashannanaa ittiin shaajachaa jirtan tana an kan hanga ammaan tana isin waliin ture Faami Abdallah kan wajjin ture Ibrahim Abdallah naafi Ibrahim Abdallah isin waliin ture jecha warreen qophii tana akkanatti miidheessanii sagantaa tana nuuf bareechan warra mana kanaa Faami Abraahimii fi Aammee Bakriitii fi Faami Abraahim guddaa galatoomaa kana maleedhaas hundi keessanuu hedduu galatoomaa isiniin jecha warreen hanga ammaan tanatti ji'a kaameraatiin nu faana turan obboleessa keenya Imaam Shealijiitii fi Suudeesii Mohammad guddaa galatoomaa innaani sagantaan tun akka qopheettee akkana miidhagduuf kan daayirekti ta'uudhaan nu duuba hedduu lafaa ture obboleessa keenya Abdul Wahab Sheekh Jamaal Haaji guddaa galatoomee innaani قبين تينجا تنفكاتي وربرنا وربر هدو تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كلكم عيد مبارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله